Endabeni zethu lamhlanje lilo Gibbs Dube. Umongameli Emmerson Mnangagwa uvula idale leParlamente okusemthethweni esithi kumele kube lomthetho wokunika izabelo amandla njalo lokuthuthukisa amabhizinisi. Abalandela okwenzakala edale leParlamente abahlala kwele South Africa bathi kumele uhulumende abaphendlele indlela yokuthi bazithuthukise ngokuphatheka ekuguquleni umnotho welizwe leZimbabwe. Ababona ngezempilakahle esabelweni seMatabeleland South bathi sokulabantu abambalwa abahuda okungaziwayo ukuthi uqhamuke ngaphi. Izisebenzi zesitolo seHarteneslay esilensukwana zivaliwe zikhulumisana labaqhashi ngemali yokumiswa umsebenzi. Ilizwe leBotswana selikhulule isizalwane seZimbabwe esavalelwa entilongweni okwesikhathi eside esedlula lokhu okumele kwenziwe ngumthethwandaba. Ulive Talk lamhla kuhlelo lwabatsha ole The Connection uNtukameli Nkomo uzabe ekhuluma labasakhulayo ngokwethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa edale leParlamente embikweni wakhe owe-State of the Nation Address. Tumelani imlayezelo yenu kuWhatsApp kunombolo ethi 001 202 465 0318 kumbe enkundleni yokukhulumisana eFacebook ekhasini lethu ele VOA Ndebele. Lingakhutwa yilezi ndaba lezinye ku Studio 7 ngapast 7 ntambama la ngapast 6 ekuseni kumakhakhasi athi 9:09 AM 4930 15580 laku 6080 kHz shortwave. Lingakhohlwa ukuthi siku WhatsApp la ku Facebook ku VOA Ndebele.